So hello friends, welcome back to the channels na my go video ge anui go YouTube channels go relative videos ke anui tele samngai klei magzai na 2021 ge nang YouTubers te bam sai sui je 2021 ge anui hangge YouTube kena pe wang ba update pe wang za bam klei chipo update pe wang za bam lo ge hang sama chiko bam le chi mako bam le chipo jing na my go video ge YouTube go relative videos ke anui tele samngai klei magzai na ani go update timba ga ani thai gen samai ke lei hebe rang taw de lei video loi mak ton again ngi pi ga lo hebe ni du kyam ga de lei mazana na kon ngi pi je bam je me technical channels lei mazana channels ke gu chi lu je nang ni ne subscribe to mak sabam jai nun ya je subscribe to ga lo hebe kyam ga de lei nang ni hangge agum go related videos ma ngi hangge update te wang zaman suppose ge na mai ting nang YouTube starting te su sai si je nang video upload te bi ge nang video ti bet le je bam mi mazana dui betul je bam mi heavy ge gyun samai class ina suggestion te nei ba nang YouTube ke ge surai be tinga na nang video ti be kai makta jai na i le nang video te le je bam je minute kre makana minute kre kang ge minute suru gu jara me video ra me upload te rai jai na i le agum ngote lak se bam jai nu nang minute ke kan ma gote surai de jai na i le ani gu YouTube channels ke audience ne kan solve pre mazana audience ne pi nei be pre ge nang content i lo te le lo ge minute kre minute dai go video ne te le lo ge jinora me pi be de interest le bam mi le kan le su nang go content sio je nang go video nang na te le ti je minute kai si je te le me ze minute kre si te le lo ge audience me boring te le chipo je audience ne pi be je nang go minute kai go video te le je bam ne su minute ke kan nor ne pi lo je back te ti ba ne nang go YouTube channels ke ranking le hang sam le ma ze nang go YouTube channel le free stick ke be bam le audience pi sai su je pi sam lo ge ma ze ne minute kre go video te le je minute ke kan nor ne pi lo je ka do go pi te da je nang go channels le je ranking hang ge hang me le he ba rang to de le kan nis tu nang te chi pe lo ge nang tai ge talent ket bam lo je te chi hang di lo ge nang na video minute kre video pung ke si video nang na song am bi be nang na te chi be bam je na nang na le lu kai lo ge chipo kai de zai na nang gu watch time le je ani increase to hang le jino na audio ne pi be je pung di ki pi mi he be je nang gu watch time le je increase to hang je close nang gu channel ke monetize te do bi le he rang to de le angko YouTube update gu point ge gu kai le YouTube update gu point ge gu kai blog ge na mighting update perai be je ani gu reuse content ra me ani te blog ge ani gu channels ke monetization te do la ke he bram le je pe dai la mi le krai bi tinga update pe ma putinga na ani reuse content ra me te lo je ani gu channels ke monetization hange ani apply te je bang ku le kan tu YouTube channels 2021 ge strict te sai sui je ani hange reuse content ra me te blog ge nang gu channels ke monetization hange apply te durak pe me la le berang to le supposing na ani ko reuse content na me ani gu channels ke problem go de le de na maram gu reuse content na me te mak ta zen na gu channel monetize te do wi le berang to de le update point 2 na perai bang ko lo bang ko mix content na me le ani gu channels ke monetization te do lak pe la le mix content ko lo bi kan ko i agu video te ti gu video le rangai de le nang na mai gu ma lang no blogging ma te te ja ja te te nang gu content sing be go za nang na video kan ni me kai ke ja bam lo ge YouTube ke na lu te to di be nang gu content sing be go lo ge nang su si to mak pe nang gu channel su si to mak pe nang gu content nang ko category ge te mi he gu content go lo ge nang gu channel ke mo du complain go ma na strike ma na copyright claim na me go le stu nang monetization hange apply te ra hange blog ge nang gu channels ke monetization apply te do lak pura me apply te blog ge te mak pura me pet chala mi le ma na ko ki me youtubers te je bang pura me je apo facing te jala mi le suppose ge anui gu content sing be ani create te lo je content rin te ra hang ani te le he rang to ge de le ma na inone gu channels ke monetization te ne blog ge mix content ma na reuse content me te blog ge na mai tingu update ke ani hange monetization hange apply te do lak normal la le magzai na update point ke chum ye ge blog ge ani anko language ke ne le je ani hange update pe ga dai se la le YouTube ke na lu te ro be je anko english ke ru na lu te be magzai na english
keruna anui te design anui hange problem go ba kela le nang na ji ko na so je ma nang ki ko na so je tap lo ge ko youtube te nang ko chi mak pe jigna nang monetization hange apply te ge lo ge reject to ni bram le suppose na nang chi di go man nang go channel monetize te le design nang go content da example ge te le ma na apo go content sing ge te le he nang na youtube ta ge nang go english subtitle kai lu je youtube tu ge appeal te do wi le he rang ta we de nang go video te le lu je english subtitle kai lu je nang go content da pole he go youtube ta ge appeal te do wi le he rang ta we de le suppose na nang go channel ke complain go le design nang samhange english chi bam design english go video re na tele design ne go channel ke monetization hange te do wi ber bam nei update kina wang je bam ko le he rang ta we de le mangzai na anu youtube channels ke nang go channel monetize to nei blog ge nang ni le je chi ko zala moi le nang ni go channels ke 1000 subscribers mangzai na 4000 watch time se complete te ra nang le he rang ta le kan su por ma loi kham lu je nang youtube ke monetization sanga apply te ra ge blog ge nang go channels ke rejected ti bam zai na du nang 30 days sang na nang go monetization hange apply te ra na chi le sport ma do lak te bam ni na nang go video te le lo je youtube ku ge nang go subtitle ro lo je video appeal te hang na nang go monetization nang go content sing bep ni si to le he rang to mak zai na point ke na sio bana anui angko india ge 4 million subscribers pe go ani go channels di technicals go channels ke dilete to ni bam le supposing na ikrai ge video le tele di ko le hacking video ko kormi nami tele vlog ge youtube ne don lak pe guideline ne don lak pe tele vlog ge tizang pe go content jang ko technical pa bani tia he go jang pe go channels 4 million subscribers hang ni ko le pa peting kum kutsum chang ba pa chi ge million subscriber hang ge ting kum kutsum chang ba youtube ke pa ma ta te di ko le kanstu po go channels pona kai mar ba mak hera mi patai ge warning le ke do ma le kanstu po go channels le ja youtube kana complete look na direct delete tu ni le se verang to le suppose na ani go channels ke reuse content na ni te mak ta ja na i le se verang to le na mai go video pona lo ra te ko le speak di ba kang pi pi me ma ja na ke na zi me youtubers from me no mi pi ga bi zi na tu ke sang le he verang to le ma ja na channels ke go chi lo subscribe ma sa na do subscribe to singai lo ve ni ta ke ma le pe dai go video na do le see you next video thank you